na ze hegima I yawang riamena mai ka pe ke zikrib ziket ting kum chang na jang khai zik chum ba mai ting higi ke dere insa zeme ko gena hai mena hangge paulia ga dera dele Nagaland के pharmacy drugs रहम रोजोबे दुकान कचे बलाम के मिहांग सामने कमेंट ते गजे drugs Nagaland का जोरा हंगे लुनमे कचे बलाम गजे निंगवांग चांग चिलांग में हंगे रंग चिगा दे हंगे drugs कचे बजे जेमना में पनुई ने कान रुपे मोइने तबे हेरोइन ले sunflower ले कचे बे drugs दु रंग बजे मगजे कगने रहउ ची drugs दु रंग बले चिपोज के हाय मना निंग सिया गाय मग हंगे रंग गाय दले आई drugs capsule जे जेमना में ते जे mene rahang bria te pe buibe drugs capsule ramers du mihang imap get te be rehu chi ramers du ze drugs acheze kulei chipo jigine haimna ning sia gai mar hange ai gene chitau gai ka kadai dele North East State Assam ge Minahang ket Subal Chandra Das ka chibi peuze tingkum paring ta ni ge bang ki ge bang bam ra hange High Court Assam South Salmara Mankachar District gu aturam ki gene Subal Chandra Das ka chibi penem puimina poine ze ka dui be bzi gene kam ke gai dele ze ka chidele jene police mene Subal Chandra Das ka chibi peuze Mankachar police station ge te tibeting kum chang na ze kai dui ke ze kreu mai ge puimina poine peting kum kreu ze mingeu ko ze Subal Chandra Das ka chebe pena ka dui be bzi gene kes te gai ko le ze ka chele zai Subal Chandra Das ka chebe pena te tibeting kum chang na jang khai kum gem pui mina poina peting kum kreu ze mingeu ko ze ka dui be bzi gene ha turam bi ki gene chu ze pakring ting bang ra hange ka bangge kam keu gai bru ne mag ze ka changrang kang chang kreu nzora hangdu kai gai dele ze sale ai ze hai mana ma so ge lia gai be ze hli ra hange ba mag ze ka gene hai mana ai polam ge nting ra hange ne lia gai dele Zai Assam Kachar District ge Lower Primary School LP School teacher ne lesi name peting kum de set ko ze lesi ki ge hatui ne lak ze pzam lak pet kham gai baby ze ge ne rehew ki ge te wang gai dele ze ka chudle zane Assam Kachar District Police ne LP School teacher ze nimni dele ze ka chule zane Kachar District Superintendent of Police SP Numal Mahatha ka chebe pene sa ze chige LP School teacher pzi ze Indas Hussein Leskar le ze ka chudle zane pchuze pikigine nimdele ze ka chule zane ai ze ka klebe pebze te tibe mamai gele ze ka chudle zai pe puine chige telia be pebze nimra hange police mesoge pnaze lak blam ge pawai dele ze ka chudle zane pnaze chige telia be pebzne lak mi ham dib ze gene pahange ita dize rehuki ge close te wangai dele ze sale Za Indiaram gu turam bi ki dilang ba Supreme Court ne sa za High Court ne State Government ze ST khaira blam ge recommendation pe ze bam rahange rezi ga le ze ka chule zane Manipur ge local nki mze ST Scheduled Tribe ge te gu khaira hange status ze demand te blam ge Indiaram gu turam bi ki dilang ba Supreme Court ne sa za ST status Scheduled Tribe demand te blam ge turam bi ki state gu High Court ge ne State Government ze recommendation pe ze rangai ze bam rahange High Court da ge rezi gale ze ka chedli zaine Manipur ge nki me local mene ST Scheduled Tribe nki me ze te gu ka rahange status demand te blam ge Manipur Tribal Forum manai Hill Area Committee mene lugai lak ze Indiaram gu turam ki dilang ba Supreme Court ge petition file te ge blam ge Indiaram gu Supreme Court bench comprising Chief Justice of India CJY DY Chandrachud Justice PS Narasimha Justice JB Pardiwala ne Manipur Tribal Forum manai Hill Area Committee mene petition file te gai bize lute gai dele je sale zane Manipur ge local nki mene Scheduled Tribe ST ge nki meze te gu kara hanga status ze ke ze demand te belam ge Supreme Court haturam ki dilang bige kangking bi ge Supreme Court ge psui te me judgment mene local nki meze ST status ge te gu kara hanga lune malai je ka chudle chipo ze ge High Court lam ge IST status ze nki me local hazet na pe rahange changlakta dele je sale
Zai Nagaland Ziliangrong Village Colony Dimapur ge tetibe kapekyu hzi teset maige leisina me MA final year Unity College Dimapur ge kakatei puize kapchati blamge thang student union menenjanai kapekyu zikreu tingkum chana jang kaiji chum summai ge sampren chibe kapcha be peuze ge sabe pera hange rangai de leije kacheli zaine chige thang student union mene authorities psuite meje chim puimi je kapchet be peuze ge sabe pacing ra hange puimi saidi be puilungwang changba za pikibo me lungwang changba pnui sui ibe ngaul ra hange pse hingdi ligumje ga sabe pe sing ra hange rang ka cheu gai de le jasale Zana Indiaram South India Karnataka State ge znai ka pekyu zikreu tingkum chama jang kaiji ka chum summai ge State Assembly election bamze plui ze makakle bega ze election ze bamloi gai dele je ka chedli Zana Karnataka State ge hanai kum tingkum kum chama jang kaiji ka chum Assembly election bamgu chura hange hanum gai ze exit polls ze G news mene lia gai bize hanai kum tingkum kum chama jang kaiji ka chum Karnataka Assembly election ge ze Congress mene chura hange hanum 41% zai BJP mene 36% zai JDS mene 17% zane magda dabgne 6% lei jaka chedeli zane Z news mene metrais exit polls kumchama jang khaijik chum Karnataka Assembly election kumchama jang khaijik chum ge chura hange hanum gaibe lagaibge Congress mene seat bam haike ja kchum mangna haike ja kreuze disadya ngamongole jaka chedeli zane BJP mene seat je reaksna Kui magna seat drains react squeeze ka chumria ngamong rahange numgai delei ja cheu jana janata dal secular me bonus seat nkai je minge mangna himreu ja chum ngamong rahange numgai delei ja ka chewlei Zane Pakistan kadege tingtige pungjabam be former Prime Minister Imran Khan je nznai police mene nimni be bzigne pachu khanga me bugu supporter me jai bugu Zeme namra mene pni lungai lagja protest te bize teun dote jala rele je kacheli chirun magja Pakistan kadege Imran Khan former Prime Minister gu Zeme namra me jai pachu khanga mene state government gu te lungba mro properties remes du chuna teun sia khamni jala ja chirun magja garim pui kiramege gari ngau do bremes du hemine kaize teukle de sangza la de leze kacheli jana Pakistan ke dege former Prime Minister Imran Khan ja nimni be bzigre bugu Zeme namramne protest debe kakle be pet beze pen do te rahange hanum gai bzigne India lamgne mina hang himreme Lahore Pakistan ge regional bridge tournament tarahange tenmes du close India ke dei helad wangdai de rahange rangai de leze sale jana India me mina hang himreme Lahore Pakistan ge regional bridge tournament tara hange mina hang himre meze tati ba chaika ge wangai di ko dele je ka chedele jana I regional bridge tournament tara hange je India me runa wangai be magje Jordan gene Palestine gene Saudi Arabia gene UAE gene Bangladesh gene du wangai jela le je ka chedele suppose gene Indian High Commission Pakistan ge bam pose ne close Pakistan ge kakle be pebze pen do per hange hing bzi gene tara hange wang meze India ge de helad wang dai dra hange rangai de lei je sadlei ai gena mai ka pe ke zikru zi ke tingkum chama jang kai zi chum ba mai hegi kdei re insa loi gai de lei nang nui hai mena ne pi hin sang ne ge pi gai je bam be bzi gene misu ibe za ge to basam hai mena je pe chang gai de lei